Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Kanmalim bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Hito complaints on the secret recruitment by government departments. Consume properly cooked pork, urge veterinary officers. Coalition group Khasi Hills Democratic Fund attends first EC meeting. And thieves breaks into houses and shops at Domkse, burning one on the way. And now the news in detail. Leaders of the Nyautarap Integrated Territorial Organization HITO on the 23rd June submitted a letter of complaint to the Office of the Director Program, Implementation and Evaluation at Nokrek Building, Lower Lashmere, regarding the secret recruitment of candidates for vacant posts without issuing an advertisement or notice to the public. The letter of complaint was received by NR Karshandi. Leaders of HITO urged the government authorities to go through the recruitment procedures set by law so that the unemployed youth can stand a chance at this time where job scarcity is at its peaks. Jingshangi Devan Yakundui Director, Jangka Program Implementation and Evaluation. Kalonggun Nemo, Hadian Bung Yokaway Gishti, Halor Gishti, Blapado, Minister of PHC, Soil and Water Conservation, Marcos and Marak. Hanigishti, Kubakat Patrick, me Araja Arpulai. Latoshu Director, Jangka Program Implementation and Evaluation, Patchketer Nokrek Building, Lower Lachmere, Wongumne. Enclosed, please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late P.G. Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancy. She hails from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her Kanigishti ketika pala atau minister jangka PHC bat jangka soil njuk Marcos and Marak. Tena kali yang jungi nito da kanega memorandum kashti show director jangka program implementation evaluation Ram Kumar. Hang ni ngila highlight bangila ong ba kat ya bamtali ka khat ni dang ya tai bahaya kalot kadang pam daga debate kalot ka roster kani ka ta ka roster reservation mereka roster polisi haneka tega reservation polisi apa ke jela ke jungi te habangi pet pat ya kata ke jing betha ke jung kembal long bian claim the khot kata ke advertisement ka exam dan proses ke prepare tingi nakaliang ke jungi apply te kam henry de jin ba ilek de lenti ke badai kemut kata ke lenti ta ka bayat deki rule and procedure tingim dan jingwet henry la deki mut banle sop tang nambar baki dan jik itu pad hang niru ban suong ba iwan na kalong yeng kubaduk hapo jela mekla jungi indai tang mai indai deki hajar ngot ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ni kumut ye ke beru de banai tena kalian ku jungi hang ni ngila tho ba ya kan ni ka post de ban khot advertisement pad de ban ya itu deki exam gini tai kat kum ka leti jong ka lum kum ta ni na ka seng hang ni ngila tho shai ba kumbang ila de ais jing sneng teng ni psia mana kane sokar jala bangin yat sing ka sharing ninum sin rain ru ban yat me sesien lada phipni ngi de kilenti ke bashar kai de kilenti ki bam dei pause ka hitoru kan sapni lang pi de kilenti ke bashar kai ta ka bayat se ka bor jong ka ai bani dang bangin yalam ye pi ngin tan pi sing bisha jong ka jala me khana bani ka ta high court of me khana petang itahi kumba ka hito ka yang namar kali ngin yai don rengkat bat kebri nyotrep bat nga kenturu ya ka sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ro don hap oki office kini kai namar ki bre ki support kini kai ni don bi ki jing tep da fiele butto la ne fiele ta kono kam tai flexible chezan kede ko yo sport ipong hang ne claim mention ye ka permanent claim mention ye contractual henry whatever be henry ka npp hi la ne chief minister hu ong ba ka rup kom thong jam man ta kan de ka ba khoi ka buspa henry balai ga dang mi nang ni kom ban shu ban rap le
umday kanday kata ka NPYF lene kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki we will fight against corruption ngin pikasha pamenta kinut ne ban kren yung ne minister jong ki lene yo tau MLA candidate lene utau boy la yo konteng nak ta NPP hato kinut ne ban kren persya ayu halor kin ki kam lada kadai ka 89 days ro jing shisha la dai ban khot pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka to ka rustar ro kala de kren nak besai te balai dang jele sop sop kane kam dai kai kai dai kadai tang ban shukwa ban penhun yiki kato kan tengi na kalian jungi ye ka kam ka ba ye dai ka corruption la ne ka bam sap ngi ni kon be namar ba ai bu tei bu dai hok ban yo dai ban yo Tak kungko jeng kren ke jong kibot. ni ye kata ka post ngim ye kren than namar ba kiwei ba hangni ngila kren nak basai thangi dawa bakin pemi de ka advertise kamat dai ko wei na at kat kum ka reservation policy le kala kren chai lada kadang kadai 9 or less ye kito na reserve ka bomod ye khasi jentia te ye kita ki post ni impli ye ki badai ngi kren be ye specific tek babalai kala ja gumne ba ngi kwa ruban chai ba ki dei ruban I advertise but ye kan ni kim dei ban thung lada ki thung to komot tin se kundu jinge but ni da ning ba ki bot song ad ya. Leaders of the Khasi Jaintia Pig Butchers Association on the 23rd June met with the District Veterinary Officer, Riphoi District, to discuss on the pigs being infected with African swine fever, which had spread to all the districts of the state and affected the pig suppliers and sellers and also consumers. The union is steered by Anti-Lingdot General Secretary and Bolness Rinklem President and the members. In the meeting, the officers of veterinary informed that there is no side effects of consuming pork if it is properly cooked. The officers exclaimed that the African swine fever has started to deteriorate in the state and is not severe as compared to the past few weeks. The officers also announced that on this day, the pig suppliers from outside of the state should have a certificate from the doctors proving the pigs are safe for consumption before entering the state. Abiding by the law, the public can consume pork and the contamination can be contained. So kalau nakalang jangan mo pinsah ni, kasi hindi bang district veterinary officer, ba nakalang jangan kasan wala dat wala pindit lang baki ki nang kayo na siya na po asam ba, hindi na doktor haman ki pham. Nakata doktor in check shwa yini ma, banata sa certificate ba ni wala lang ba siya bakal condition. Bedabat nito, bila yan ang certificate po asam, na doktor po asam na kinilit sa po berihat ini kini saya doktor veterinary mana po mikalnya nato check semua after that is our certificate bah bakatu kamar ke bah dalam benda supply chain sha mikalnya teklang makani kamera bhai no baro kena kamera bu dia khantam ye masih mikisiar makumje dulu kha akar tu soka bakar paro soka belum dia check post ati pemihak klang ba kita ba jeng mikalnya kini obame ka bam ke bakal bakya Panitahi ang donation iba postul la kun sabo husyar kaway yung saan juga ang kaway ba husyar ka din yung ng sodo husyar ka din yung ru nagpipipig di bamat din iya aga risnya na bagwan ni African swine fever ta penduk lang iti nakalang juna kerpat yung ris yang ru ba di balik konsol di veterinary department ya ICR kenapa sempit company ya halo karukum ris yang Martin berfilet filet jikai filet fastis bebon filet sih jikai kita bah aduh kata ta berfinimla ponin ben kata ka jing shop yang jipang siang te tanitahi akarpa defi kipat ba ada pesan lawan hane menekeren berki ki start science director hadu ki DVO ba pindan ke dos yang kandan cikta issue te tanitahi kalian ka Khasi Jaintia Pig Butchers Association te hilawan tunduk khang ni district veterinary officer manakalang jeni nilayo ka jing hikai ka ba tuna do kata ka jing su jumut lam halor ka jing ya jingan kismiang manabar khamtam ena po asam te ka jing pendait lang nilaya kata kalanti ba dadu menta kasih kamar bawa nathe niya ya no health certificate ba don ki ba doktor ki bang check ya ka dulu kamar bawa nathe sini manakalang jeni ru nila ya baik lang bat i district veterinary officer halang kaniga health certificate te nakalang jumi ni la perkhat sibon namar ka jingan ni ka African swine fever bagi la perkhat ba teng yo kadai naka kajing ka sumbeneng ni yo kadai naka jing shit pelan
Di menta nila perkhat ba limba kini ki doktor kin check man kasi ya ka jingwan ka mar na ti kang ba ki pag ba sini kiyo ya ka do ka balong ban ba berkabandon ka kakol kya ti nakalang jongarong umur kurang sa away halo ka jingkan jing ba postun deputy chief minister ba husyar ka tin husyar kalong ba kung kata si buan kinong ba do namar kam husyar kalong ba penting ki ti nakalang jongi manip karang hini minta ba aku akali jing kelina deputy chief minister ba kala judan mo ka casualties la judan mo kinino ba ba sa la judan mo kiba pesa siya kata ka jing ba pesa ta jing sitom ba naman poy hado kado banda pesa ka jing yam ini iwe dapat judan ti hindi jing siya na kalang jing di bunwan lagi veterinary department kantam ni doktor na ki expert na ki DIO na ki health and forensic department ban tip siya ba naman na kalang jing ki kiyong la da ki bam kado senyang Rafi Shet bahaka milehi bakam dami kata ka bang ka infect ni human being nakalang doktor kala pansyay iya kata Henry nakalang jing hatu kasni kunni ba husyar kakata ini kun ki nong khayi te kuntahi kun batay hi director agi nado nakalang director ngawan kundu mana nakalang DVO hani po nong po nakalang jikir kala pansyay ba ka ESF kala duna palat berkanda don show kadon ni ngamla man batay yo kadon yang hadir nabut namar kajipang takawan hi habrir kawan ni semarar kawan kuju hi te menta ban su on mai biskun tho be direct ba kamla man bando siang kabanna ban long kai marten teng haba fipek filibin pigi ki expert ro tete kun ki doktor kun ki nakadang food and safety kun ki health and forensic department ini ki apun syaba da band official ba kam dum dikta e kami ko apa yang menurut dokter apa? Pada ayat ayat tiga jumpensi meliang general secretary itu adalah Meghalaya ngiro kan gunung Tersnang Tersnang kan tu bah kini kisni memang kat ni man jikta skep gunung di yang baik ibha ada her gaya wahat meyali ini hubur gaya benjak yang skor wa ongya nibawa jikang yang kejut Tersnang takar wante Tersnang jumpensi meliang secretary kan tu terganjul lebih chen ini di ngaliang ga office ng ga veterinary kamera bixius ke perintu te kat kauman ga tem undi bijikta haji to ola haji kejut yang di senang te kadang te ila liang gunung ado i pencuri jikta ba wa menjikta wa hayo haji to wa bani ga do senang te kadang te ila liang di nang ang ado gunung senang ro ya manha lor gani gaji her yang gaya wahat teman go kita haga jumlah luti dah hitam gei kadang te iwan hini tan jinchi kedua jinchi kamu ada pensiun tu benete takwa api baik mau embu jintin jinsir ha kawa ubam ya haji to naliang ga do kadang te ka jumlah luti yang ikan gunung gunung ado te hejina luti ni por sikor teman ko wa chanji e khamtan hejina to waga mar matam ha myo do no postit hatske na bar investit te kadang te hejina to wagi mar wa wan na bar investit na sam te da ya jibinchi tu wa en bijikta on le wan man gi mar ko biang man gi mar ko chak wanang te kini ki tin kwa e gi jibinchi haji kazak haji ngeto waga nigar kombando. The new Executive Committee of KHADC under the leadership of Panyat Singh Aim CEM led by NPP announced the name of his team. It would be known as the Khasi Hills Democratic Fund KHDF in coalition with Congress Party. On the 23rd June, the EC had the first meeting before the beginning of the budget session. The new CEM informed the media persons that the EC had discussed multiple issues and work-related actions, which includes to construct new office in New Shillong, to request the government for a plot of land on the matter, to alter the Amendment Bill 2023, and issues related to the grievances of the people living in border areas. The points of notice will be taken to the KHADC Assembly, which will begin on the 24th June. Executive Committee meeting ke Beningkong
jong ka KHDC kala yo ban shong ban penbet ki babun teli ki kam ki bai de ki ba kam long kerkit ha ka bai de ba kani ka session te ni ya dan lang baro na du deputy CM ki ba PNCM KM kintup lang ba Victor Rani ba kiwe te ni lai kran ha bai de ba ka agenda jong kani ka budget session jong news nam arja apulai apsa namar ba dang shushimti ya kani ka kam tingi suthu ba kadon ka jingdon kam kerki ban wara eka budget session banam kata ya ka nono ka jingtre kam jong ka ki department ki ba pair council ni sodai bakat kum ka jingbet jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session la shai ka singi ka arku sauterik bat kan kut ha ka arku pratarik bat ha ka ni ka budget session nganam batai lut ya baro ki details nomor 4 long man batai ha onda hadut dalam place la syai kesni haka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip shapi ba wat la dang tang katu kan isni bangi shimti ya kan ka isi ka batmai habai de ki bills ki badan kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai kanika ka amendment jongka Council Service Rule kaya day bat kajing wanra amendment habi day ban pen kio Yakarta yo kam yo jam nam takinu kinuki applicant hakanika office ke jungi kabamut nginra bekat kumba aina ka state government kamut like news na nakalian ka isi ka batmai nila shimru ya karai ba habidei bat ki jing pentrei kam ya ka trading ba non tribal regulation act ya kani ni kwa ban pensngo limba jong pi ba kani ki isi batmai kan beteng no hi ban khnra ye kino ki bar jela ki bawan khayi hangni po kanika jingpet jingmi jong KHDC lada kalong ki nong khayi ki barit ne ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin pha ban khang lut ya baro kini ki jing trikam ki jong ki lada kimbet kimdan ki kot ki babet ki babiang te ka ni kwa ban kran shai ba kanika isi kalong very strict ba nakalyang jongi ngin dangye biteng ye jing khanra ki kinu ki business ki jing khayi khabar ki bawan le ki bar jala ki bam penbiang ki kot islabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ban pan ye ka license te nomor ta kadaw na kalyang jungi ngin tang la dep kan ka isi meeting mutasngi la dep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jungi kin le la ka jong ka kamram hakin ki singi ban ni la shimru ye ka rai na ka isi ba ngin shimkya bha hakabai dei bat ka border issue kani ka jing ya kendu jing jing ki pai ba haki shnong ba pher ki ba hapo upur usam jong ki HDC ki ba ngia pai khamtam hakasin shar khada nakalyang jungi nila don ka jing thumu ba naka isi tang shudap ka session ngin le jingo shetu ki shnong ki ba sha penwet khamtam hakalik kawan ki ba sha penthut le se hakalik rap le rang haka kam khayi kiwe ki ba sha penthut haka kam development nakalyang jungi la shim ka rai ba tang shudap kanika session nakalyang ka isi bar ko wehi kan yo ban le chingo yekini ki shnong ki ba sha penthut le khnang ba ki no ki bor ki ba de ki ba wan ban penthut hakitu ki shnong ki ba hapo khaput tengin ondalai kendu ikinong shnong in suthu de mano hadu mental singin empat shai ba dan redangi la yo ban kendu nong shnong kan sa shai but kumbalong dang shen ru la yo ban keren hapo house haka sijit ya CM bathmai yong ba da lele ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki ban penwit ban pen shongsi er ki pai ba hapo khaput nakalyang jungi nakwa ban pha ka khubor ba shai shi pai ba khasi ki jungi ki ba shong kaput ba kani ka isi kan long ka jing shngai nam ta ka jongki kani ka isi bathmai ni baro ni don ka jing kit khle ka ba smukhya
da ka jing sokya bede kani ka kam te nginem iki beri hapo border ki ba ikendu iki jing kita di ki katu kat ni teli ki ba idon kam ba banwara amendment kini kita nakadau jong ka jing lingkot pala kapor singin melak banwara ni ka session te katu ni habai dei ba kani ka but by the ki bills ba ki motion te ki donru ki katu kat ni ki ba nakaliang jungi ka isi ka batmai ni la review ya ka budget ka ni ka official budget ka ba jung ni snam aja apply apsau bangin wan ra la shai bangin la pej bhang la pej benya bha bat ka long ka ba la biang na dong shedong ki bangin la dep ban wan ra jingkela te habede bekini ni danru ka jing yakran badu la shimru yakarai bahkan ni ka isi hakani ka budget momentar ngin pan ya ka jaka naka sarkar jerla haniu shillong ban penken ria no ya ka office trekam jong ka KHDC shaniu shillong ka jing thumu ban penken ria ka long namar kani ka office ka ba nidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat iki pai ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kum hitip ka KHDC ka don lai teliki tanat ki tanat trekam ki ba climb board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative bat ka ba lai de ka judiciary te hang ni baro ni la thnyan lut hang ni ini jakai berit se kala thut ba ka jing trekam ka ba arpat ni shim ni ka ni karai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penken ria ini ka office trekam jom ki CDC ka dawi ka long ba na ka sarkar jela ki ba pun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher po sarkar ki lara station New Shillong te ban kampen sup ia kan lek kawan jom ki pai ba la shai hadian habun niru insung dei ba ngin yo ia la ka jong ka office New Shillong da ka jing kershan ba da ka jing rap lang ka sarkar jela kum mangilai keren te autonomous district members pension bill kaba kadeka repeal bill 2023 te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang banwan ra ya kanika bill ban repeal ya kanika act pension act jungki MDC te nakal yang jungi ngi ba namar bangi dang shushimti dang tang asngi laisngi ya kanika isi te habide ba kanika bill ngin put on hold shwa ningen bu shwa but ya kani la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru la da don kam le se bangin da don da ka we ka select committee ban ngin pha e kani ban yo ban wat benya pha le se ke ka jing don kam ka namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case apo high court te ya kani ta kadang yum kwa banya kerentan hakani ka session menta but ngin sa nakaliang ka isi ngin pa ekani syabade pa committee ban re-examine but review ya kani ka menta te hakabiti but ki bills tangkat ta shwa ndre ngidang don hi ka jing thmu ban wanra sa artli lightly ki bills ki badang don kambha lada kalong haki ban codify ya ki practices lane ban wanra ya ki bill habide but ka riti sensyal kadar haki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan pu sautuli but kibabun na kita kimpat don ilaka jongki ak te kini kibampat don ilaka jongki ak ni lashim ya karai mene ba ka ilaka department let's say kan wara pada ka next session ye kini ki hima kibampat don ak bakin wara no ya ka propose bill nang bah ka next session ngin la ban pas kini ka jing thumu jong kini ki isi ka bat mai menta ni thumu ba kini ki hima ki badang sa klem kinunu ki act ka bomot ki shu pentre kambe da kani ga main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jong ka act te habai te ba kata ngi ka isi bat mai la shim ya karai ba ki em in charge badegi ilaka sawan ra ia kani ki bills bapher nakam tak ni ki hima ki bompat don ya ka ak hakani ka session ban one part next session kamdei ke bomenta next session te
Yaka amendment hagbede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine. First Amendment Bill arjar apulai. Kani ka amendment kan don ka jingpin kelakan haka appendix haka appendix D kaba yadai ba ka certificate lani ka sernot ya kini kinong ai dawai ni icon bat adawai kan bat Khasi idon jingpen kelakian iban kamlong paka bah karukom ai kasernot te namar bakabarim kamda batai syai lese ki address jong utau u nong ai dawai kan bat Khasi lese de khun jong no nakanu kasnong kumta tingila wanra amendment habi di bakata kenang bakitu kinong yo sernot habaki penan kami ka sernot ban aish tai kamut kan long ka full details joki kan dan hakata ka sernot te ita idei amendment habede bakanika Traditional Medicine First Amendment Bill 2023 te idan ru i bill habede bakanika MDC pension One has to be vigilant since these few days had witnessed a growing number of thievery going on in different parts of the state. On the 23rd June, robbers whose identity are unknown broke into 2 houses and 2 general stores at Domkse, which is under Mauthat Rashan block. The chief of Domkse, Krishan Borlang Hujan, exclaimed that the robbery was a serious one since the robbers, after robbing, burned down the house of Pinchai Lang Marwen. He also mentioned that the robbing incident is the first of its kind in Domkse. It is also suspected that the activity was done during power outage. Regarding the matter, the chief, along with the members of the executive committee, summoned the residents of Domkse to retrieve information. However, the culprits are not known. The body then launched an FIR in Mairang police station, in which the police rushed immediately to the scene to start investigating. Kuluk jong kayeng ko jong senang duk se jungi ta apdang jong kini ki jingjia kalau kaju kapor ki don adu sautli ki jingjia kumut kawai kayeng ka bala kuluk to nata artli ki dukan ki la sya pit la sya tu nata kawai kayeng pada kala sya pit hi kata kaju kon pom ber kapor imat ka de kaju kapor na du ki yeng ka ba sya thang nata to ka yeng ka ba sya tu ba tu ki dukan te nakaleng jong aku mu sodar chnong te gila don ki parano chnong dang step kam sni kam pada syai bha te gila wan chi ying mat tip changa kum u sodar chnong te kum u sodar te ngala lechi te i ying ibala pluk bila don jing jingjia ya endang la le ta padeng yu i ke jing jingjia ten ha din ta ngala pha perta chnong hi ban tip yu pai ban chnong ke jingjia bro khat te endala hadin ta padeng yu i poi se dukan ki dukan ga sya ila sya penjot ki dukan ru te ndala pointa la wan bing so ge tip dengan saudar ba ka ying jong i pastoru kala sya ka jukur kom ge sya penjot te hak ta kom ban klin jong kum saudar senong te ngala lum yu ban senong berkhaj ban bisyar ye ki nong senong bo jong senong te ban lap ge sisa te rei hadu ba nyala pendap ge trikam jong senong te klem yo kono ka information ke tip ba dai mano penjot mano balik kata te halor jong kata kan rim te ne li jong senong tengila sium ya ka kaman wan tip no skibor balor polis department tengila wan ne polis department ka bantaban sium ya ka bantaban tip na ka bantaban ka kam kan ya seperang ba nakaling jungi kum khamtam kan jong sondar nong ru nga penrem juri jadi breu ki balek ya ka kam je clear ka ba penjak burom ki salang ka kata ya ki salang te nakaling jonga te ki ta ki bentah ma kwa ban report em hadu mentah tinggi lemdon kan orang itu subah nomor senau ruk ila pasang ban bisyar wadi ke senong berokot kita ibu serang rei klem lap lo teh lemdon kan orang kecil jing subah po senong senong jungi teh ke habade berkecil piging kumne ke jing ayu ke piging kam kada dek sin ban kom andai kila don kada ke jing ja jung tiar senong gitu teh kini ki por bala dep ki pat gitu pat pi aci gitu kila don kita jing ja teh rei habide berkini ki jing pit iki ying penjat iki ying tempat judon kadang dek sin ban kom kani ka jing dia kala banjia hagi por hagi kenta ya plaj gitu kala ban dai kada arab je
shanang aduk mana menstak te namar bamdan mano balapan UI te man ong iya ke exactly nama ban te kita dan kalau ban jihad itu kita banyak lagi kisingdan jing em yang jongi te la pura ke senduk di godres bat kiwai deh ke jing jing sat barak badan hayi te ka total estimate ka hadu mentang 4 lak ban ra ong thi kena dan rai la palat ya ka tri project la ban dai bang hapo silak ngaji sisa kene ke yin jongi ka dan hapo dong saya dengan kum postor ngatrai hapo nong hapo kene ka soyong dengan sa hanong besar temdan mano ru hi dengan sa sanong besar te kene ka yin isu khang tala te han rai hapadang jong ne ka por ka balaji aku net undan la mana ro sa dai na kata kadau le se ne nong tu sowan ban sim ku bu mene mastap ngayo jeng te par pra je ba la je kine ki ai bara jadi mang le jeng te pra je te por khandai je ngala pa hi habe dai bat kane tanang kaliang ka jong akum trai ngala ujar po sinong te ka sinong kala le ka badan kam te habe dai bat kane ka banta te na kaliang jong ka sinong te kala le hi ka ba dan kam. Due to the restriction to consume meat, beef and pork and imported fishes, fish eaters have resorted to local fishes available in small ponds in different areas. Therefore, the demand for live fishes have increased over the days and it is getting difficult to feed the people. Similarly, Wilcom Maring, owner of Wandami Aqua Shop Live Fish, on the 23rd June informed that the demand for live fish has become very high, that it has become difficult for the suppliers to provide the people with local live fishes only from available ponds in few areas. Hence, the only option is to get fishes from small ponds from Assam. Ke tuka por tangi yim dan por tangi pule mo di pule sing sektor ke mtadang ila ya de pule ila ya he tingi simti biang ke ni kam miswa tingi ri tang sesnong ke mentap dingi persang manwara no bisnis mulai se ken bande gini do halukal do khaim ke bisne compare miswa bat menta hoi miswa gibre ki da ki bayar ripung ai gumto gibre snap tang ban sialit kwai le terai mentap de kibreo marbat lai samanta kini kidok hagi buat nabar tip hi kilong gumno kila ya be bahai kini kidok halokal jeni ban bam mati kini kimdan ai jadi kidok khai imbek tip sto am sutong bina long gitu kidok ha ba klik kwai tak tahu kan ni ka sini ni te ka song ka jing koi kamar dan teng arkali lai kali sini dang lak yo mar ni kan long tang na ni na ka wandame tang na ni na wandame kwai shop ini dok ha don bangi namangi don pung senong ro le ho nyimla ron penap tong pung jungi tigi don skiwe ki pung ro ki ba saboi ki bayari dok ha gitur unda kila he dok ha kila ong ngi tengi le ban tong ban thiet ki dok ha ki ban ya yo kita bam yo namar tang nangi nang ning numla ar ban penap ting hap sim ro sanaba te pen be sim nabar ke den ko marigau asam dok ha ba imbek entah te kadiban ba ki dong ini ki dok ha im ke mat ki bre borok asalia ban bam gini gido ki be ga do kha te kumni ruba yari do kha ba yadi do kha wong sim jar ba ban biang te marmo ki dawan ki don ki bakwa ki kharet ki don jiwan bakwa ki bahe te ngi pada ban pu do kha don ho teng ki poi ki baret teng ki poi ki bahe te ki bre ki sim be ki thiet be sang ban yo ban bam ka kham kiu khandiat man ta re banyak compare bat ketumen swaba kadang ya yo khan ra te mo beri kadang ya be ki khan ra te ri mentap te ka kiu jong dari diam ni ka kiu ni mla te ben lo kha ya kini do kha te ya menta ki bon bu ki wan sim ki customer ki batiet kilo ar kilo 3 kilo 10 kilo kita jong ya menta ki be do pri mo do ya te yo te ka syong ki tu kinong yo la ki namar ni mle ra ra se yo kasong ki bagi kuat dok haban wan sim ban dia yo haban sim nang ni sepen packing ni ko mengilek mensua kan mensua ngilek ampai jawaban nang ni pen packing sakit sayo sedih tingi dok khai te ngi pen kiudor ya nadu bunyi play kan kawan dame pasop dingi nang ni kado kha dakar ni dia lai spa
kabam plang ide laisba itu karet ki kamek ki ba kle kaski ki kaba ki ka Amerika ki kaputia ki lang to itu barit ni dia kita aspa ruko aspa nyoko hado aspa baim be mde ki ba na kaliang jingi ka wanda mi apa shop se i penslor mo hi ki kun samla lada ki badai nang ni nasor ne ki badai nang gendong ne bekinya ki badon ki jaka kila ban sna ki pung kha namar ka kam ri kha kam dei ka kam ba e kam dei ka kam ba stom ba jenja ka kam long ko ba phiri sniang ba phiri sia no ba phihap pun khoj ki jabo jaban ba phihap ta kan phihap li ai bam ndai ki kha chi sin ba phila thik ki sambai ki baret phila bu ha kila im yang to pi ai tung jing bam fit iki bu ki dei ban bam ki tangka tai kong te ndai kila he la shuyo di sok dai kim simpor kong ban he i kha te ki kha ba phi bu man ta ne ko man ta ki baret ndai kala syam sedam phila yo yang bande ki di sisi ba phila bu phila kala hapung te phila the sisibun ni kha kala ban long di kuan sal di ton ka song ki jing he jing pung som jaga por ba phibu apung mde ba phibu lupa di kini kha gi he kithet tu ki sambai ki baret kan baret sambai do kha long beri siar ka ju ikan siar lo habri di ki baret ham kisah he do kha ka long ta ju tangin nang ni sikali galot ba chi tang bon thet nang ne tang nang ne ka jam cep mar ki bobon ki ba di do. The conglomeration of NGOs FKJGP, FAF, AYWO and ADE submitted a letter of complaint to the Chief Executive Officer Municipality Board against Sri Stemson A. Sangma. According to the leaders of NGOs, Sri Stemson Sangma, who was working as a supervisor, has been illegally collecting taxes from several vendors in the supermarket area. In fact, the video surfaced showing traders and vendors being subjected to this acts, and they claim that all this while they have been forced to pay taxes, and upon inquiry, the United NGOs learned that the person Stemson Sangma had been practicing this act for quite some time now, and the vendors were also forced to comply, else their trading license would be cancelled. Therefore, the NGOs are seeking immediate action to an inquiry against Sri Stemson Sangma. We, the conglomerate NGOs comprising FKGGP, AYWO, ADE and FF have met CEO Truro Municipal Board regarding the issue which has been highlighted in the electronic as well as in the print media, whereby one of the employee, the supervisor Sri Stemson M. Sangma, he has been accused that he has been collecting illegally collecting taxes from various vendors and traders from Truro supermarket area. So we have submitted our written complaint seeking an inquiry on this matter, and whereby we have been told by the CEO that an inquiry committee has been set up, and they will look they are looking into the matter, and we are hoping that the outcome would be positive. The District Sports Officer DSO West Khasi's District BSAIM clarified that the screening for the students to compete in the Subroto Cup was clean and done with all fair means. There is no favour or partiality towards any school. She informed that the test had to be conducted till 9 p.m. since there was a huge number of students coming for screening. In addition, the DSO clarified that there was no partiality towards any student by the screening committee because the screening was done in a strict manner since most of the students submitted fake certificates. She also rejected the accusation that one of the members of the steering committee is involved in coaching one student. The DSO also condemned the few teachers who had crossed limits of verbal deliverance and passed unacceptable comments to the members of the steering committee regarding the fake certificates they provided. Finally, she mentioned that the office will take strict action on the students providing fake certificates. Namatari di screening kebahan ada aku ni aku terik kalau ni pun dulu sedih. Di nakal yang kejong ini
kuat bersai ba hot kumbaki jingkin po kumbaki di di ba kelami ya pokok kuat ba nakaliang ka jongi ba kelami itu kanta ya hot ya kata ka jingmiet dengan ngarung accept ya kata bang ya bakla nakaliang jongi ti kawai rungan syuang hani ba balay ba ka pui ka por hadu atu lagi balay ba ka bampor hadu atu ban pendiet iki yo kadon kawai kelalong ru kawai ru ba ki wan kidan ki skul ru ki ba ong ni ba larani penle aku yasni larani ra da ho yasni kalong ka jingjing jare ki ru namar ba tang ka bai kali tang ka bai le ka bai wan ke jong ki ru kala kata ti kumpangin bansi ka bangin continue wet ya kata ga ya kali ka screening ke jongi ti ka banin kong e kalong ba balay bang Islam kalong ba baru kita kisnem ki balande haga ni itu bagi banwan caka screening ni shembet kan rumut hagawi ko ka team ti mentha bade ngasmu thu ba ki school ru kin dakabak ni aila de ki school long lada ki wanra ya kita ki kan rumut ti larki wanra kita ki kan rumut ti lesi na pedeng jong ki tik larki wanra kan rumut ki don ki basha reject ru ti kan long ka ika jingdu ya ka school ti kum menta kasien bade da ka ba pensyur di school ba da ka ba aila di school ni pa wan nyaki bandon shitim arkosan mu ta kamut kita ki extra khandai mut kila ngila shim lupa ti la ka long na ko wi school la da ki wan extra khandai mut ha ko wi ka category to bot na ko wi school dan school ki ba ye boro lai ti category to bot kala long lupa at nyumut ti to ko wi kata ti sa ko wi ru kalong ba hadien bangila ngina serang ya ke screening nioi ba kibun panat ki fake certificate te kapelong yang ba ngin dale penia dan ngin da pet penia ya kita ki certificate ya na namar ngakwa abang ile ikano ni kwa bakalong uniform ya baru khat ki school te kawai ka baar ka ta te nakaliang jongaru ngala smutu bat ngala menuju ni kata kajing Islam kajongi ya kata screening but ngala kunak ru ba nangni sakman kajing Islam ki banwan dari ki banwan ki bagi nandon ki government ba nama kata screening ni minum Islam syuk ni kata igen hoj ka ni belong kasien ka baning kong ka banginya ya ka ba nomor ba ni kwa ni ba nado ka ni ka sedang ba ni rating kong ni ki top ni ki syukur mo kembali lang ki babun ki dalam di certificate ki wan yalam mentamo te ko wi ko long ba ho ni lap ki wi ru ki ba le thok ni da lap pling ngam kwa bangan jer ke teng hang kita di school ba kita di school ki tebi ya kataru te ki don ki school ki ba pa ki wi ki kena ki ba na ki wi ki school ki ban le na ka school ki joki te kum kita ru ya lap mitin hato sni ke bangile screening ni lap kum kita ru tamba kala dei sisa yang iru bangin shim action lani bangin le halo kita tamba ngamkwa bangin ya kanu ka bangin min shule ha ka jo pot tinga kwa banya step by step tiga ni kalong tangkas senjam ka bening kong ka ban na kalian ka office ni shim ha ka ban rat ding kong iki baro kini ka jing sni ku jing le thong ban ni ru yang ha ka jing sisa ba ni dei sisa ban rat ding kong iki ni ka baar pa kalong ha ka jing kajing keno ba kajing lani kajing kentho ba kidon ki coach ki wi school bat ki bawan ki badan screening committee ti kata na kentaj ba na kentaj mator ni kata ba kamdon kum kata ke nomor liu ba haka screening committee ngimla hiru ban shim ye kino ki coach lani kino ki nong hikai lani kino ki badan kenta ba keno school apa ni coach te kumba kalong menta te na ya kata na terkait maduan kamdan kum kata ni ban pensengai ke cepet saya ru ni ba kamdan kino ki badan haka screening committee ke badan menta ki bawa na kalian ke office dan ni nak yang di coaches ki bang don ni kan lu ka ba ndong ba ki don ki bagi coach ya ki bagi team jadi terbenjur na kalian bajangan ka ba ki don ki nong kai ki bang ngampa bang jer ke tengin ki ba da berngam hi ya ki member jo screening kepada orang yang tu ba ngam thap ya pa ba kumta tinga penremjur halor jo kani bat sakawi ru ba lada kum kinong hikai hi ki bapat khamtang ni kinong hikai ki ba ni pet ya ki bagalong kakam ka badon burong kakam nong hikai ka kakam ka badon burong lada don kum kita tinga penremjur hi nomor bang lalap ha tu sini ba kidon ki ba kum kita bat lada ki dei sisa kinong hikai ki don kata ka jingkit clear
The Nyotrep Youth Council HYC Shella Area Unit on the 23rd June venerated 7 students who excelled in the SSLC examinations, which was recently conducted by MBOS. The event was held in Shillong Club. Robert June Karjarin, president who graced the occasion, urged the students not to be satisfied with what they got. They should not settle for less, but they should work even more harder to reach lofty heights in order to benefit oneself and the state at large. He reminded the students that Shella is one of the towns that had produced great personalities like JJM Nichols Roy. He urged the students to try the best in their abilities to reach their goals, following the example of Nichols Roy. JJM Nichols Roy, UDD Nichols Roy, penmi Dr. Don Bamkwai Hadua Ruble, kalau penmi Yeshubun, ki MLA, ki MDC, ki Balapau, kalau penmi ye ki doctors, ki Wapier, ki officer, masuk banong ba Piro. Kidai banang tres hitam, kumno lada pimtam, mo, nasi kan nasi bantam kan gaji staff dong JJM Nichols Roy, kumno tang bandar rengkap lo nasi kau je. Tingai mensi me pi ba pimdai ban hon no tang hagani kabenta, pinang tres hitam susu, mo pinang yo, ya ka jingnang gaji staff, mo pinang yo, ya ka nam bat kaburau. Ka jadru ka jongi ngana tho pi hot lada pinpet ya ka literacy rate labun lakio man ka suppose nem ka literacy rate ka jongi ka kio hari lada ngin pet pat ya kata ka jing penmi ya kita ki klur kita giriu satar kita ki briu ki bala ban poi syaka nam gila duna kan ngi isi lakan nos nem ngim shemyo IPS ngim klamyo IS lakan nos nem ngim shemyo shu ya ki brio ki bala ban pas ya ki kardan ke papero ngan jinda la kamen bahagawe isi ngan rung ha kanu ko do office sarkar le se new pass nem suppose nem ni bangan yu I wela ni a ka pen jong ki pin yalam ya ka jala ka jongi hante hasket teriat le se kum ki IS le ki IPS tresitom wadom ai bakane ka jing job ka jong pi ka ba menta kan penhun no pi henry to ai ba undi mau mer ba penang kenjo na kuwi ka pos baktang iwi jing kerpat iba na kaliang na jonga na ta ka jem du hi para kuwi ka bang akwa ban kerpat ye ki samla ki badang lung ha ka por ka bang ta ka long ba oi ban yo kam sarkar ka long ka badon kam du ka ta ban pas ye ki IPS ki IES kalong ka badon kam du kata re ka wei ka badon kam ye kalong ba ni don kam ye ki khun samla manta ban pentibit ye ladi om tang kum kinong yo kam re kum kinong ai kam ni don kam ye phi ba phin pentibit ye ladi le se ha ka sen kam sem jam no ble kat no e manta ni yo kam sarkar hoi kumunoi lang bakli jong seng bung jas ketri makajo ko por kamu try snong ako ko salan masubang peniang soba pe ruang penting dong snong la jong ba hilayawan mo play lang jong por magian lang ni sikentin argentin na kalian jong ka unit naman bakinoi lang kim en lang bedi ka kambalay thu do noi lang organizing ketri jong seng kani gadek le se kasian ka baar ka ba na kalian jong ka unit kilale ya kani ka bakam kani ka program kajingmut ka kajing tmoy kalong ba bang ai men sim ki khon samla ji khamtam e ki bapuli ha pochno ni so thu abang ni puli ki school anong pendong le si ken kata ka ki jinge ki bang ya kendu kamnu bang ya compete maleng ki bapuli ki school ha sor ki so thu ki jing donai ki school ka kom hikai kaloi kawan ka jingjoi yang school bekam ta ter re ni e pong ba lengbang ning jing I mensim, hindi tang jong kaseng na so tu asnong naging siya ki por beladap nakaliang jong kador bar ki siya ay nakaliang jong MLA u balaklat no ji Dr. Don Kuparo u siya I mensim kasin ka baningkong e kabas dang ya kam gini ki program ki bang I mensim ki konsam lagi yang por bu MLA bare mu en yang kerma bu pen bana haka youth week ka balong ha posnom ki post nem ki beladap. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.